Akwaba BM famra the Bonesman TV ya probo no na ya chede no ene da ba PM e menuaba lender ene savior efie na ene empayimfo bi ada Roma yetimi ekeka yensa ase so kakra enti ye ba na ya manakwa kede eye mo bag ya kese emienu ti tomatoes tea roll nyoma bebre milo ne enoma bebre ene wo adaka ni ma omonsoso semri yede ebromo na omonsoso sebi afia suin omonsoso obenye bi ede akọ omo ano enti meni me team ni na yaba bi hiem e wa hanom na kakra ayesoso ebetimi ede ama omo no nsoso no yede aba na o hwe nyoma na enti we dey ebronya de we ebronya de ye show mo fine no e wo honom na wheelchair enso e wo honom sa enso na sewing machine a sevia so de be adwuma no enso e wo honom enti lender e wo hanom I be presentation na ye de amomo na fedie kakra mo a mo de boa no ne mo support no mo pai bo no na me yadu mpempenso enti lender hadi sen na me ado no ye ne de ye na me ado no ye pa ene ye bro no makakra ye bro no makakra de na be ka che mpemfo ne arefo hwe me ka che obi bia se me do bia se ene mo de abo me bi obi use kan feel na ko kan che e ho na emfa mo nyina me do bia se so mo ko so na mo na sa na ko nchiro mo nyina nkopon ensu enshira seto me father me manager enso so e wa hanom o me manager so nkasa na manager the same terrible ko ade na kama kuma oso oboaye ma yetimi ade no ma we bi e baaye kentinam se me hwe video no ba chere me fati me re boy pa na se o mai muna o se me bi kwa we ye muna o kakra bitim dia support ya na so dia support na on so etimi agina ye ti we just the beginning intino o bomba ma ni yanko to yensem na se camera e ba e ko so abo ma wo se o mo window ikran ensu to etimi se be ba pa kakri be bia dia support bia no ye be dia abo na o mo so etimi atena ye yes ti nyame giving back to society and the most important thing Bible say o ma mo nhira che oje nti se akaka wonsa ma foforo so a mo ni bia no so san kan bi se be ya o mo so betimi adi asere nti ya ba ya kakra kute so okay nyankopon insha Allah na Mr. Gideon Cheme o USA ono so e the envelope e buy no so de nyoma kakra e buy you say on ne yi mini abe mai ha mo be nsunya ha no me de always be an ye quiet from na ye no maba also then abegina Mr. Gideon na mu aka the mechanic say yin na ni tia e ya se de nyankopon no so aka me ati ase se o mamu wo nhyira so oje abebi ebe hia anase yinu ya bi o wa won hia mbi abi hia mi e mo bia na wo se itimi ko na e ko boa no na se da kese ne pa de be ma yinu ya Gideon Cheme se watimi aboa ama yinu ya no so kakra e ja wo be boa da wada no ama bonyan ono so watimi agina ni kakra no ne nsa etimi aka tin na ya seda na bi so ya bompa de atemi na chi se nyankopon be ne mo na bibia ko so kama and I'm a director so I'm that director we dey just what we dey chat na me director de di kan e be da nyame ase na ya da wo so ase o juma dia wa fa to wo so enye je se obi betina sa adwene se ono momo on top e bi mo form ti o mo form no so no obetimi abo mo to the stand se obi ase bi ka frache what did them improve ti ne nyankopon insha de ka nyina ne se o mo so mo obi no o sane ma from kwa mo ma bo mo kakra bi o mo enye ne kesi ketu bi o wo no otimi da bo sane be o mo so no o mbo hu say ni wan word other no o mo so mo kan yo ntino eso bi bia so bi bra ma meboa na bibia nkoso kama okay wana mo beka sana mo beka sa okay Mr. the mechanic say sene isi betu sister in fact so bi won more phobia on fambo no we say we ase de
They say we be only andano na also nintino obi wo mbo bia on famebo insist enti awusia kakra ye betimi de amani enti Mr. Gideon one envelope no Mr. Gideon say yem fa envelope we so mrel na ni wombia no so eye wodia enti abusia ye de jumadi ni na esia na presentation e be ye SMD kan fine e wo honom ye de beba we say in no time by the close of the week fine the beba and sewing machine so and a wheelchair and also foundation no so happening na agu hon ma me say by the close of the week no and so beba na afedie minia bai and ninia baba ko kan Savior and so atimi ahwa an han omo enti jumadi ni na esia yakopon sha se wo so utimi bi na wo de boa yakra mu nyina